omwami isingo ma Boniface owa Higore Kamuru Ward Isinjiro Town Council Isinjiro District nabika omukazi we narubegare okadia nazigwa ebirabi na kimwe okuyikumi omumakaje yabikira abakashumba Ngarama Kaburangire abanyabuzare n'abanyamukago omugenzi mukama amuhumuze je Baby Junior Jelly munywani witu Erine rukundo ya mama Eyoroli kandi nerinda Emibiri yetu burikire Baby Junior Jelly Baby Junior Jelly Babe Franche bakunda Baby Junior Jelly na Baby Junior Soap kunkeza kuba nabisabatari babo baba bagiresire echama inakaho karunchi neyero by'imbiri yabo babyama bino businji netango buhere obukuretwa diaper kandi ninunchi hambiro gwomire no mbiro gurukuyihindra ibikorwa movit Abeka yasemwogerere Evaristo Agacencwire kakobambara nibabika ishebo Chairman semwogerere Evaristo ofire nyomwebaziyo 2019 ebyo kwezi kwikumi 2020 kandi nazikwa nyencyakare orwa kashatu 2021 ebyo kwezi kwikumi 2020 masha ahari 2 Isinjiro shahamnana zihangwe babikira abantu mwena Agacencwire kakobambara abanyabuzare hamwe n'abanyamukago mwena mwabikirwa Mukama ahumuze semwogerere Evaristo ombusinje Osibire kurungi twakutangirira eshaha neza Agacencwire erizoba ebiro byo kwezi bya 20 okwezi no kwikumi omwaka 2020 nuwamanya Serena na mutayi wanje Sunday Brian nitwe turabe tukutwara mu Agacencwire ahabwe kireki reka tubanze twakire bikure byagije hamutwe kutoragaruke ntugarukanago ombujire Emitwe y'amakuru nekushyikibwaho Enturire Premium Mahame Financial Services Limited hamwe n'aba Harris International Limited. Omweje mure gusisire bintu n'enkoto abataka bashubangirirwe nibendo buhwezi omurwampara ndembira umusirwanje gwentura Guna no rebyo naka no mweje muri gona kugize gona naka kukazitwara akagwa mu ruhoyima omyaka 30 hambere omunyabuzare yayehanika kano wahambira ari kubi muno ari ayirwara ari mukomo abakurasi b'edine ya Advent batabukire bishop wabo natujema pori y'omuntu kamjeme cyata kwenda abo kwenda kugwisa ishomero ryabo Bishop na Petro mutuyambe mu rugo mu ishomero ryitu murekurire bodi ebase gukora ekitwagira undiri agebye mzano timu ya Kitara FC ne ya Kiboga Young zarara zetekatecire okuritanira ezari jenkuru eyo mpira gwa Uganda yo mukurora kwange omupira tujya gutera gol
emito y'amakuru yabaniye kushyikibwaho enturire premium Mahame Financial Services Limited hamwe n'aba Harris International Limited. adacikemwe eyaraba omushayibire ezo mwebazi yogorizo banyongera kwacira omakuru geto ombwejwire owa boda boda yatomerwa motoka kandi yafa kandi ogu yabanza kango wa traffic nukwe kugwa omunkoto rero motoka ikamutomera kandi butandeji yaba hihi na Independence Park ahankoto nyegendwa eyambara kabare owa boda bodogu yamanywa nka Moses Kafero abire nakorera aha stage eyaherwaro erhango eryambara kandi owa traffic owabana mwirukaho yamanywaho erya chambura kuchika kuchati umwana ngo bamutera hasi umwana tumano wata sutagira wasi wasa harugutu agogaga ry'amakuru mabi kandi go busasi tugumuzamo n'agacencere omushija w'imyaka 30 y'obukuru kandi omutaka wa Kijongo Sel omuri Kibengo Ward omuruhoyima West Division omurembo orwa hoyima omukiro echabusheshere izoba ashobize ahamyabuzare kandi yamukora kube kuyahiza yayihanika arikwejensa empare akagwaka kabireho omukiro burukushesha erizoba oyihanikire no Mustafa ayisigo wasiga abana mukaga kandi omutundu gwe gwashangwa gurukwehubira omwitagiri y'omuyembo omufamu y'omutahi ekyashombore nkuyanja y'abataka okurebera okutangara Mustafa ona ikayire aina ebikorwa bitali birungi byo kulwana naki nikigambwa ngo atakehanikiranyira amarwa mingi yatahirira omuhara owaineho obuzare yamutera obwo arikugezaho kumuhamba yangire yamusiga mu mbeera mbi kandi abataka nabo bamwirukangiza omwirwariro rya Hoima Regional Referral arukubi kano wahambira alikubi muno ali airwara ali mukoma Hoima Referral abataka bagira ngo mukayabo harimo umuzimu gw'akarande ko kwehanika ahabo kuba muri umunanisha enkuru nabo bakehanika ati na nikyo bagambira abantu bekambe kusaba twekambe kusaba niko tucyo karandarande egiye kutondekera kurugombika byomwaitu enyuma polisi enkuru mu Hoima yacererwa kushika hamwanya kuhanura yo mutumba obwo ari kushaba sente z'amajuta echaretero kwetombwita ku rugombanyabuzare hamwe n'abataka baba bagambire Bobi Wine ali hano bakusa kwikara yo bwiro bubure abamanya batu papa baina na mbere bali kabayija atwa muntu bwafire kabalemeire
ijora kajya community ne dakika supidi bakaba bahikireye bayizira nabwanyuma abaserukare ba polisi abari kucebera imyanya y'emishango y'obwisi bahikaho nukwe kuhanura omutumbi bakishiriza ngo guzikwe kongo muntu orangwa handire sister waye akagaruka Kate shanga hati waza kuchondoza genu shanga abari under the influence of either drugs or some other things, so tushaba abantu kwerinda ebintu biruku autaburo bwongo bwetu gashakwa nwagaba Ambrose Katoto. Ntugumizamo n'amakuru abataka bo mu ruka ogwanya ruhandagazi omugombora eyabugamba omurwa Mpara bashobangirirwe bwa nyuma y'amizi okubatahira kandi gakashisha ebintu byabo nyamwenji ekibiro bwa nyuma y'enjura nyingi egwire omwebazyo ogwizoba erya nyumwebazyo kandi gusisire ebintu birukwika ombyaro munana. abataka bo mu ruka rwanya ruhandagazi bashobangirirwe bwa nyuma yo kuterwa umwejemure ogusisire misiri entoke enkuto entindo hamwe n'amaju g'abantu. abataka aba nabagira ngo enjureji etandikira omu mwabazi y'oshaha nk'11 okusesha hina z'ekiro kandi aba obwahatana bashaba bebembezi na gavumenti okubayamba. ndembwira omusiri gwange gwentura gona norebyo naka nomwejemure gona gubize gona naka gukazitwara hati ngatire sente zanjye nyingi hati noreba ibintu byona bingi omu maraka misiri yagenda entoke zagenda n'amaju gagenda kitwine cyo kugeza eshaha orutindo rukunywanisa kashekure na nakashungwe rwigazibwe bitaka nuko amizi kuraba hagati y'enkuto gakatwara umuntu na piciye ecanyarize by'entambara. yatawe mizi nepiki atamizi gamushara gamuragaza nepiki gamucurukire ahansi mu katindo ati gamuyimusya egudu chance ranga yakwataho gakwa yagwa amukungu yo mugera hati yaguma kwiso mutumba bikabantu ayitwizire tikamuhwera konka katijangwe piki yagenda kandura umuntu orampora tikamuyayo kitwagiye okwifumu dusharu mukasheshe noreba mu government aho ino kutwataramo abembezi abahiguru ba MPs ba kansaraza abahiguru bino kutwataramo kugagendera twantu kwata abantu mukaga twambusya twata abantu mukaga twambusya isyabahwera. irwaro rya Nyaruhandagazi herese sente ya kashatu naryo rigendiremo kandi negishaha amizi gakiteramo mu mahanda n'abantu tibineho kuraguraza turangu ba MPs abugabe imiti nangubije batwirukangeje nga onarebo ngaberano hatwirukangeje atuhereze imiti yo kubaza kubyara hirwaraha akwatanise na government na Museveni nenkoraye tureke ngo umwanya gwitu gwabonera aha kuba no shanga umuntu ayinurushozi nanda kubyara konka imiti atakwebasa kujigura orankeje imiti ya paine gure sente nyingi umuntu waburijo takugiye basa entindo hagenzire entindo mukaga amizi gatwara abantu ngamwe gatwara piki gatuyironka piki emwe eyitushangire kashikuraho mwe nanishaba ababembeza kutukeraho higuru aha ndengo zawe za higuru kubasa kuja kutuyamba bakatuyamba intindezo tukabasa kuzigarraho n'abantu bakafuna ibyo kuri amakuru agagasha kwa Aidan bataringaye Aidan bamwe ombakura Sweden y'abacanga omuritojo ntunga mu district borokero butashemerwa na bishop wabo ori kumanywa nka kakuru bampata obo bari kukurra edini yabo kandi uri bakujya naenda gwisa ishomero ryabo irya Ruhanga Adventist Secondary School. aba nabagira ngo bishop wabo tari kwikirizana nebya bakaciko akakuru akishomerere bari kusharamu bitkandi hona bishop nawe nagira ngo aba bari kwetomboita nabo nabari kuronda ebyabo nk'abantu akubari atubari mu makizi nawe ahitushikira hamwanya ugo tushangira abataka bamaze rukinga gate y'ishomero bwa nyuma yo kutunga kumanyisubwa ngo bishop bampata Bernard Kakuru ariyo na leta headmaster musya kandi ubatwire banjire okumara imyaka 3
RDC ashikira hamwanya ugo bita abazire babandize bamuzibiro kutaha mu ishomero ahabwo kutekateka ngo abirayizire na headmaster musya bita bizire kumwicaza kutahamu bwanyuma yo kuheza kuzo mu ishomero RDC atebekaniseho urukiko bita bamwe babandize barwanga barukwenda urukura bodi y'ishomero okubanza kushohora. Minister of Education mutuyambe ishomereri mutwere mwije ahishomero murebe embere z'ishomero za ryabirera mu buriya mugarike murebe embere z'ishomero rumuhati obwira butumazire nakabangizi ebinte bikozirwe kurga abana igana babe basigara ishomero kuzaha abana 5 haza mubone kumanya ecyabazire barahanga turukufa. So ekitkumwangira no kugira ngo already akaba front wamutireyo omukubanza akaba ari bishop kandi bishop ubwo yabarikiye person wa board emyaka nke eshatu nyuma ishomero rukagwa ryaza abanigana 5 capitation bagitwima ba government center number ya HSC ya level bagitwa bwanyuma habiriho buteka nuko rukiko rutikirizibwe mu banyamakuru kandi nabamwe mbazire tibikirizibwe kwetabo mu rukiko twabana tushabana tweshengereza ngo bishop na Petro mutuyambe mu rugo mu ishomero ryitu murekurire bodi ebase kukora ekitwagirundiri kandi ugereze ndwano bishop nanda sente cya person wa board nanda sente uriyo na handi ngova nawe itakumanye byakwandi ngova mushe sente zirgenkai manyeka kwe kugera mu muntu ishika ko kufumutwe bishop sasa rikonga wachura na nebyo nibo Edward Natamba uri mukuru w'ebyempiha ahakacika karukuru ishomero rya Ruhanga Adventist Secondary School agambira habuzubu obar muno baraba mu mubwirobo twenda gukora umuhanda wa ceremony yo kurga ryo kuyateka kuza headmaster bari no baturete ruba turabangire community mbwene twebuza nka body ito kwa kugera cyaba ryo headmaster bari no bareta community of course yamwangire abamwete bakumukundana na board tuzakora tanawe bwanyuma yo kuheza urukiko orutwirisha hazuru kurenga muri 5 umujekerwa wa president omor district ya Ntungamo ashobora ireberejiremo twahurikiza ba old boys and old girls bishomereri twahurikiza je local leaders ababemerukiye person wa RCC twashanga headmaster go kwijaha omwami Kasigazi o ministry biri yohereze atakubasa gukora mu situation age so twamushaba withdrawing agaruke nyuma tugambire bakamabe babiri bamwohereze aba ministry we azikora handi rero Ruhanga bagirondere headmaster ndisho twagezaho okugambana Bishop Kakuru Bampata ahanshongezi okurabira hasumo twine education director ninge education secretary barayiba bagambire Ruhanga mu bintu mwabibuza verifying ya namazima ninga tumazima. So you should know why those people are saying so. Kandi abamu interviewing n'abazire ninga tubazire. Kuyaho they are people fighting their own wars which you don't understand and which you don't know. So I am not the right person to give you the views, the other view. Aba babihire bakubiha bakugira ngo ninye problem. Ask the real people or even ask the chairperson board. Abazire tebarkwenda chairman board na bishop okubatoranira mukuru w'ishomero ekinte cyako basa kwija kuguma amakuru agagasha kwa Simon Ayamba Ayamba Simon twaza kumuraho nitugaruka Muzora General Secretary wa FDC yo mushema district wa abatamwazire kongogwe wabire nakurora ikigobe cyo kutero ururu wa FDC omushema yona kandi nakimanya mutarabuterze ahubweshonga zinta kumanya mwe nabwecho cyo kureba ryaha ko muzuruzi wanje unarwo mu kibineki konkata gwe kwekundira konkana habwembera banzo muheze kadizi izimwe nazigabire nyingi Reno harimo t-shirt harimo anengo fire mutware ibintu byanyu nanye ngumero kusingi
buhabuzi ahabyo bwegese okora kurunja ishomero tuchuru kumanyisa kuba nosinga bagenzi bawe nikimanyisa okora kurunja mu ruburo kimwe otireho n'amagara bitu waza kukora kurunji oshemerere kuba noboye n'obwire bwawe nk'omuntu obwo kuhumuraho obwo bwaba buryo buhabuzi ahabyo bwegese agarukurataho nagakukiwaho Movit Hair Relaxer Baby Junior Jelly hamwe na Ntunga Sasa Drink. Omwerere w'omwojo atoratirwe omukishaka polisi eriyo nemurondesa baabo omuri Bushenyi. Omunagiri asibweho n'enamba y'esimu muntu ntwikiriza ngu niwe akikozire konka esimu ye nahati ntikiteera Agebyemizano timu ya Kitara FC neya Kiboga Young zarara zeteekateekire okuritanira ezari jenkuru ey'omupiira gwa Uganda. Yomukurora kwange omupiira tujja kuteera gol 2-0. Agarukurataho gabanaga kukibwaho Movit Hair Relaxer Baby Junior Jelly hamwe na Ntunga Sasa Drink. buri gamwe ashemeye kugira amagara marungi n'amashemererwa Kazire Health Products bakwinire cyama cy'amagara marungi bakuretire Kazire Power Tonic erikorwa ku rugo mu kicuragenyi entetere umurondo hamwe na cactus nehwero mu kwigure misi ekwamani gacenge ombasija eyamba nabo abari kushesha kubi eyongera namani omubiri na Kazire Red Tonic eri kwigura nsheke nemisi ombakazi ekingira kintu ehwera bari kushasho mu ndanto yeyizira kutereza amagara n'amakagawe omunshonga ze cyenje abacara munywe Kazire Red Tonic kandi abasheyija munywe Kazire Power Tonic mutunje cyama cy'amagara marungi n'amashemererwa umukayanyu okushubura tera noti 782 kinana 16 22 bihamibwe UNBS banyane bitu munyikirize mbanjoro raba Dubai abarukushanyiro kimwe mu town eyambara Makanising Street no bakuguza furniture omorongi kandi ogumire munonga imwe ebitongore bitari mwe na bimwe orishomero hoteli Child Development Center institutions zitari zimwe na zimwe ninga shimwa bine za sako tumwachetaga kwirukanga kuzaza Kampala aba Dubai babaretire furniture morongi munonga kandi omuhangazi bakwinire domestic hamwe na office furniture domestic furniture nka ebitanda sofas wardrobes dining tables TV stands derima bakwenda kwa upgrading offices zanyu bakwinire office chairs ezo kushita mu mukagumano yetorora bakuletera office tables enunji hamwe na za safe bari kubika mpiha banange rero Serena manyi nze nasi ebyo mubiri mugonvu obono olwala hello tungasazi owaye kyeki kukyamudde bwe kityo ono gwe bayita ntungasazi kyakunywa ekiwonya ennyonta kizaamu amaanyi kimalako stress n'emigaso emirala mingi leka muwa kake ono ye ntungasazi drink ntungasazi drink alinyisa n'appetite akolebwa obukitiko omubisi gw'amajaani n'ebirala kyatongozebwa aba UNBS agulibwa 10 lwokka atanaweza myaka 18 atonywa ntungasazi akolebwa Emanayara Company Limited w'omusuubuzi kuba ku ssimu ezo ntungasazi alcoholic kombucha olina omutwe oguluma emimiro egiruma ebinywa amannyo oba omusujja waliwo Kiramo Plus lw'amaanyi ku bulumi n'okuyamba ku mbuto eziruma asangibwa mu maduuka agatunda eddagala wonna mu ggwanga Kiramo Plus takkirizibwa baana abali wansi w'emyaka 12 obulumi bwe bweyongera genda olabe omusawo Polisi Eze kayibanda banange muje munyame ngude mubatemu bante mudati banekede kantu
ayiwa data we bakutemudde wa ibyo muwendo byange byona babituti nsawa yiri nkaruke baranza ntize kuyikwata ko bayinda ko nga baresemu bo kayibanda sente nga mwezi sente zona bali zitute ne bandekera mukama nayamba no kubuzabuza polisi kwa nyini kati ntwala mugwe kayibanda atakoze iki abuzabuza polisi mubabye byokubene baleka sente tekisoboka ibandeka tunibiriza mukama nayamba bwe buramu bwange ali wali atundira wali yafani mugene mukwata omusajja wali mukama nayamba drink alimu ekyama ate nga yatongozebwa ba UNBS. ekyokunywa ky'omugasho muhango mu magara gawe ni nkole soft drink nekorwa omu rosemary etangawuzi endimu obwoki omurondo enanasi n'amajani yenywere nkole soft drink otunge waka kandi omubiri gwawe guterere abashisha n'abakazi kandi mwekwase ki okugomoka tukusiibure rero tugire waka obwire bwona obwo turi kwenywera ni nkole soft drink nekorwa aba Akahama Enterprises Limited ihamibwe UNBS esimu noti mushanji 58 ananibiri atano nina noti ina ninga noti mushanji noti 5 11 19 14. Date My Family is Uganda's premier dating show. Here in Uganda, we say that when you're getting married, you're not only marrying the person, but their family too. Which is why we will be taking eligible bachelors and bachelorettes from all over Uganda on 3 dates with 3 different families. To the hip, hop, the hip me to the hip hop, and you don't stop and rock it to the bang, man. Boogie say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie beat. Now what you bang bang, the boogie to the boogie say up, jump the boogie to the bang bang boogie. Let's rock. You don't stop, rock the rhythm that'll make your body rock. I said the hip, hop, the hip. John loves football on GoTV, so he traded being a best man for being a best fan. Miriam stood her date up just for this matchup. Albert and his family had plans, but they couldn't miss this, and neither can you. Because this new football season, this is football worth watching. Get a GoTV decoder and 1 month of GoTV Max for only 89,000 shillings to get all the football action. GoTV. Live it, love it. Good morning. Good morning. Oh, wow. Thank you. Mwenna mutunuulira kituzi. This is my 3-in-1. Inze nnywa busatu buli lunaku. Jeni ntambula nako akareba yakola kituzi yebale ate nze nkaawaako omuliro. Kituzi healthy drink kyekyokunywa kye eky'ebirungo ebisatu ebiri awamu ekikamuddwa mu butiko bwaffe obwa wano. Kituzi healthy drink kijjuddemu emigaso nfaafa omuli zinc, fiber, vitamins n'ebirala bingi ebiyamba omubiri gwo obutalumbibwa ndwadde ate nga tekitamiiza. Kituzi healthy drink yakakasibwa ekitongole ekikakasa omutindo ekya UNBS. Essimu 0787 345 31. Tugumizamu n'amakuru haje Swahib Safari ow'emyaka 75 y'obukuru enzarwa ya Mpanga omutawuni kanso eya Katerera we n'abaana be kace bagwano maraka ubwo barukwenda itaka eribara kufanirwangwa kuba ari eryanye nabo kandi ubwo hati buri omwe nayenda omugabo gwe. Nikigambwa ngu Haji Swahib Safari akazaara abaana 88 konka abaana bana b'omukazi omukuru abano bo barikwenda omugabo gwanye nabo. Naye wayobuliddeko ng'anyegayo kubanga wazaala nnyo nze saagalayo wadde fuuti naye ekibanja kyange kyekino saagala kundyaza manya Haji maama gafunye naye nga saagala kundyaza manya ekyo kyekibanja kyange saagala era njagala osobolole ensonga z'ekibanja ekyo nze bwe naava nga tonaba kusobola banzika nayo enaffe bwe twawulira nti muzeeyi n'agamba tujagerera bali kusaba okyuka otunule emabega eri
Hema begenda kasoza kukora. Mange we yalima. Nende sikira okumacha. Kutaga mumuzeiti ndagala mange walima. Timukwe patikane nkola dange. Nze yikazanga bili nechikundu ezikoti. Olide nembula hafu yiga wali buyala. Naye bo bali wano bali mukutuka wana basumba bagala nyawe. Kiri kuli kodi mu bakazi bona 15. Mange ye mukazi bwe yakule mpaka naye yambala akatimba. Olekole ni nkali wakatano turukulira omuswaneki omukiibweki kimwe tonka aba turukuteka ebiyungu omanya oti omwana yaza isomero atakaiza akasanga bitakahiire otekera abwire kureba ngo omwana nasoma haja arikubeera akasese turukukora rutu abana baba bakusomera akasese kyonka abaana mwe ninyebuuza ninyenda mungambire nsonga kirimu kunyanjira ninyenda mukingambire bamu mu baana bari omu gurupu ana niina bono bagira ngu tibarikwikirizana na muzeeyi waabo kuheereza abaana itaka twina abaana ababuzi b'obunyama bano oyo sirabyo oyo omulaba oyo omulaba musonyiwe kulwati mukomitinzeeko gyemikwano gye balina emibi ekitutabula oyo sirabyo muzeewe yali mu ddwaliro yali mengo otegeera n'agamba tatawa mu mubbi nze wawulayikirayira gamba nti mugeredde bubi nga taliiwo tatawa mu mubbi yabba ekibanja kyane maama waabali abawe ekibanja kyane kya maama waabwe so olaba abantu abo batutabula famire nze mbadde nteesa abaana buli omu alina ebibye nga bwe yeekolera genda okole ebibyo ffenna nga bwe tutalya wano era nze tufa wano tewabaawo namuntu agenda nakikyawo era ffe tulina okuba nga tuleeta buleesi naye nga sife kujjawo ate ki tuberekerera biramuzeeyi bintu bye bekalye wanaaba afuddewo tutandike okulwanagana nekigambwa ngu itaka lya Haji Safari orishe w'abaana nilingana hiki 18 kandi abaana nibagira ngu nyina waabo niwe yaruguruze eki Haji Swaibu Safari arikuhakanisa nze ebibyange bagenda kuddayo bajja okunona okufuna ebyabwe nga nze nsudde twagala kibanja kya nyaffe twagala kibanja kyonna kikivaawa iwe omu kugamba kwa DPC ashabira abaana ngu baheereze omuzaire waabo obusinge ahabw'okugira ngu n'omurwire ekitosobola kugaba kinkanyi tekisoboka naye ku ekazi 18 eziri wano osobola kugamba nti ekazi 5 za kijja ekazi 3 zange binafusi ekazi ezisigaddewo zindi mu kutematema n'ogenda n'awaala nawo n'ogaba saba olekere maama oyo puresha yinza okumuggyako wano n'adduka n'okudduka tuli amanyi gyabaze bano abaana akukakasa agakatonda otagenda basobola toliyogera oyo tosobola kwogera mu baana bano ng'alina kyayogera nga asigaddewo yekka tabasobola gasha kwa Chiru Ramadan webale Chiru tugumizamu n'amakuru asingura Honest omweji w'Ambarra University of Science and Technology ali omwaka gwa 2 alina oburwire bw'omutima kandi nayenda miliyoni ezirikuhika 18 okubaasa kushemezibwa omu makuru agandi omu district ya Bushenyi polisi etorotwire omwerere ari hagati y'emyezi 4 n'emyezi 5 kandi abiranagirwe omu kishaka bariyo nibamurondesa abaabo asingura Honest rwiro mutima yijanisha ofisi za TV West Mbarra barukusherera obuyambe bwa miliyoni 18 no kurengamu ezabashabirwa y'urwaro ry'emitumo muri Kampala kumushemeza umwijara Mbarra University of Science and Technology mu second year mu second semester kora course Bachelor of Science in Economics kiza nageramo kushasha omutuma kuya mu vacation ya 6 kama kwa mukago umwe kushasha kwanje nija banjira kubagiye gukora diagnosis banjira mbu umutuma umusi kafuna tukasajye kushozeshagamo umutuma ishagamanishora indije sigara umuntu kunkati recent kundi giye kurgayo gukora nankije diagnosis ndijo banjangwe valve
nitaga replacement wagira ngo definite solution y'igi valve ni replacement. Irwariro itwagire muri Agacencwire ya Uganda Heart Institute. So kuba kozere biro ekwata miliyoni 18 emitwaro nkaga na mushanju 10 na shilingi 15 ko kutandika ukunda aronde sente na income yo kushomesa ndiye banta kuzibasa tinga zikwata huga nishaho buyambi kurugomba ntabajyo mbandeba mbanyabuzare n'abanyamukago abeje batayibanje abebembezi nanaba abanyadini mwana mbashaho buyambi base kwereka ngo nasa kurezinga sente za kwasa kunyamba futerezo musugwanje kwangwasa garuka jomboteka wakubasa kuba ino buyambe nabasa kubusindika hanambezi 0 mushanju 00 22 nkaga na munana ningashi 0 mushanju 2 3 2 5 zone ziryo mu mazinaga ayijukire Bernard umugandi polisi mu district ya Bushenye torotuyira umwana w'umwojo tekatekerwa kubabira ine myeze 5 orukugamba kubabira nagirwa mu kishaka hihi nenkuto mu cyaro cya Kibare Nyakabirizi division mu Bushenye shaka municipality so kuba kuri narara bagizeho bacekinga kureba n'iki kirekiro bashanga umwana byaba by'umyenda kandi bashanga sifa umunagiri asigirwa n'inamba y'esumuntu aho umwana torotuyirwa mu kishaka munagire hasigire hakapapara kahandikira hamazina gishe agremebo n'inamba y'Yesu mu 0 mushanju 5 5 5 kandi polisi egerezeho kuteresa umweji bite negishahate kabiro orukujana hanshonga z'abana ha polisi ya Bushenye jumirire kikorweki warebesha neki urukubasa kuba yineho ecyari kumanya akanda akaninga umukazi wakubasa kubana giroma umwana ubu ayije Bushenye yatereza amakuru narishi nabasa kuteresa umu 0 mushanju 00 8 kaga na munana abena mwenda hati wagira umushije akakutweka ukakuzara umwana akabura kireberera umwana murete umureta ha polisi twino department ya Child and Family Protection nibaza kureba ko baraba uniting bakareba aiza mukagaruka hana hamwe mukarebera umwana ogwe ningashi umushije kuba azira umwana akamutekaho sentence ko kurebera umwana ogwe kunkiyo no muziri ukarebera umwana ogwe ubwa hato umwana ogwe aryo mu mikono ya polisi rukujana hanshonga z'abana mu Bushenye tugumiza mu Agacencwire Sister Agnes Kibombo wabereho omuzarisa omarwariro ga government kandi wahumwire emirimo ye naye tombuita ngutaratungire sente zakasimo nashaba abucurukwataho okubasa kumuhwera kandi Kibombo akakorera government emyaka eri kurenga 80 kandi obwa hati aine emyaka 85 y'obukuru ogu nagira ngo akakorera government kumara ubwire buringwa konkani kimushasho kugira ngo kuyahumwire taratungire sente zakasimoke Kibombo nagira ngo bwa hata kuzire kandi tayino kumurebera otirone ndwari zitamurije kasoma bwendo nasa murago kabandi umwana bangarura asoma imyaka 9 ehe barwaye bwendo nati nasomba bedwefu banati nkabushomesa ba professor kuti na professor Makadamu nabandi sister kolege nabandi obwami bwefu na bushomesa ba professor Ndushote murago nagarka kunagire buraya naye henyanka nagarko mushobora nashoma na rwaya mine skati Mr. John Haycraft ko nabagambira yambo nomwanya kuna heza haya nasinya buraya atente zanje twamushango mu makagaye byafuraka mukuzo muri imbarara site ahiyashavira president Museveni kutaha umunshonga zeye ukamanje Mr. President orkazarawe nakwata magona terebazo ebyo ne binakoze kabiri nyenda kasimu weje tuwankora bampereze esente za pension yanje deba barwanje ne bakabizora ko nkabaza shitamara kandi onyombe kerenzu yanje ibate iro mutaro ompeza kamotoka na nyawengende muri abanatwekera maguru ompeza akasente ko kuraguza nagira ngo ataka humwira kakoroma rwaro nkaguru main hospital pakwa Kinebe mulago
Mbara Main Hospital hamwe n'agandi mingi kandi bwa hato mukikuro gwene myaka 91 natura no mwijukuru uri kumuyamba wo kumurebera ngo kumuretere byo kurya n'ebindi mbwenu yo kuri zo mu State House ngakoreka fero yanje nakuja ntogenagire wajikwata yani Minister Mureka Mukama nakuja ntogenagire wajinyakira wandagaza waita doitaneketa wanja nguja kunkoda byo natmise tusantu kumanya humura mbwe nabwe to nakushana we akushamite no manya nkamu ya mpanta into bajini hati mbwenu cyo kunkoda mu korali pension yanje mpaka sente kanje ejeme mwina akodre tigine chipchina akodro mu government ba parliament nungi kuonka ba mpaka sente ka gratuit konka Hivyo Chervitio Hussein kakete nzarwa ya cyarutanga kagongo muri Ibanda ow'emyaka 30 kandi watungira butandeka muhenda magufa naye ndo buhwezi bwa miliyoni 3 n'ekicweka base kutungo kuragurwa nkabani buga bici ndikushubura nkankomere hensha y'ibicori ndikujwara mu town nabugana imotoka umukona kahiguru nakavugana imotoka umukona imotoka yantonera yanyata ensigo yanyata amagufa gamanyanya nazahirwa robansemeze ensigo bagihamu ati nsigize kizibu cy'amanyanya kaketo nagira ngo agerezeho konka byarema nukwe kusharamu kwija hakitebe kikuru cya TV West kabandi je kantar kube nikabani rebera gendije nikani nsubura nesto ha nukusubure bicori nukusubure bihimba kuzima imbere kare nongi ko natunja accident sente zatandika kugenda hirwaro wakubasa kuba naenda kuhwera umushije gunabasa kurabiza hasimezi zero umushanje ibiri inshanjira mwenda 20 inshanju ni ibiri ningashe zero umushanje 5 10 hajatu na mwenda haburi na mukaga 8 ningano basa kwija hakitebe kikuru cya TV West to muri Mbarara gasha kwa Elakiza amakuru ago nubwo twinire reka tumureho nitugaruka Natura mo plus zayo umshoborere manifesto oshohoro ta okureba ndisho waba notamo nabe na wano shohoro jirota unabe onka maste targa munwa bantu mwe abantu besimbire nimba manya urugambo rubijira munwa no mugenda wo numutero rwari konkani yo politics nuko wabitwaza konkambwendo hati tuteho maski tutaganira bariya bakashokuni nitwa bakatuganira mutakajya ngo nyoto nazwara masika wakamera rukuru hari kana wayine masiki aha bwacha kugira ngo ntubantu wenda irakarashobora na twabe hanangiriza ebintu nangwa mukore ushatu rero ebintu tuzakurata waba notaho mukaro umuntu naba umungaro na wano shohora naba tukamanya hina hiwakwata tukamanya hino wakwataho kuko nushobora kandi ubundi kwakoba nawe yanashasho ubunabo waba nuza kuzombantu jwara masa kandi mwe nimwe besimbire ntubasasirwa abo kubone kuronda karuru kandi namagaragawe ntugenda akatwa kutera karuru hatuwake wakaba no watuyamba manyamagaragawe Natura mo plus Chirukwera ebintu byona nibyeyongera kubonera borkasheshe derito babe baryo murundo gumizoba amasharura hatwine nago kugusa we bari kutereza imbobo ntatintu basa kunyomate kandi tukurya namahori tukaba tushira gugu mukagati yekiro obwe twerarikire turukutina kungahati ibi byo kwerina tubyina mu kwerarikira abana bagemerwe ageze ndwara zamutwara abantu enguto nyamwingi zombekerwe amakoro ebyempurizana rero ubugabe bw'abantu weyongeye ko baje kandi abanyayuganda benshi bigira gushoma hamwe no kwandika we bari kuteka kamwenyero mu kagito nango no kwetorora ihanga twende turiniwe borkaire omuri buri muringo gona akuba nturebe yiturukuza. As we celebrate 58 years of independence, security is one sector we have to boast about as a country. The turmoil the nation underwent after 1966 raid on Lubiri
will never be forgotten by those who lived at the time. Uganda was stable and developing fast after attaining independence in 1962. As a country, its main backbone was agriculture, which enabled the introduction of cooperatives through which farmers were selling their farm produce at good prices, leading to growth of the economy then. Uganda's security declined the day Obote ordered the army to raid Lubiri in 1966. The country turned into a battleground for those who sought power from one president to another. The 1971 coup d'etat by Idi Amin contributed a lot to the fall of the mighty Uganda because the expulsion of Indian community killed the economy. Many lives were lost and the country became a state of blood. Freedom fighter General Yoweri Museveni, with support of Fronasa, fought hard to eliminate these bad governments that were destabilizing the Pearl of Africa. It took years, but in 1986, victory was achieved by the National Resistance Army. This was a landmark in Uganda's history. National Resistance Army was changed to Uganda's People's Defense Forces, a professional and dedicated army that serves Uganda and its people. Until today, as we celebrate 58 years of independence, UPDF is a darling to Ugandans. UPDF has been so significant in ensuring that Uganda and its neighbors are secure through fighting against terrorism within and outside Uganda. They have fought and won wars against ADF in western Uganda, Joseph Konyi's LRA in northern Uganda, and many others, all in the spirit of keeping peace. The prevailing stability has given the country ability and strength to run over epidemics like Ebola, the locusts that recently had attacked Uganda, the water hythene on Lake Victoria, and the panga-wielding gangs that attacked several parts of the country. The UPDF has gone further to restore peace in Karamoja, something that the former regimes neglected. To achieve all these milestones, government has spent a lot on professionalizing the army without any segregation, and that is why today a formidable UPDF is in place to ensure that we have a stable nation for development to take off. UPDF is ranked among the most professional armies on the African continent today. shemererwa n'abanywanyi bawe ubwo muri kunywa icyo kunywa cy'enturire premium kacunjumure w'abantu kanywa enturire premium nekorwa abakozi ba Red Star Wine okushubura tera noti umushaje noti emwe nkaga na mukaga noti ina atano na itano ninga noti umushanje ibiri kinana na mushanju atano na ina ananemwe konga Yohano marire kune kongora ubuzima nyowe kandi iyo kokore no tamuza business zawe nsikurakurana yondi hani nage mukono iyo teka konga sha aporo habo hoki Yohana no gure bibasha kwira bwashishe mwene mpa ngo imsize n'ikizimbo mutawuni nabana boka bahindura amashomero hatu ngo bari mu international eji nkurakurana hatereka kweteze mutu yabo kwa turi binji konke cyama tukacishanga mu besaniya sako shine bagigamba ne kwihahi direct twara hari besaniya sako nubahumuriza abantu ayemirimo yabo tari kugendaje bashomeshiza busha members okora no kwebisa nubahazaroni abashubuza bake n'abahanga ezo gura amataka ezo kombeka ezo hinji no burisa n'izindi nyingi ishashurate kwenda kana magoba gabone make konka tontwara utategana reba amashango mbarira hari ya high street aha zebra crossing ninga bashango mu mataji gabo rubindi hihi na Toto petrol station ibanda hina Stanbic bank ninga bashirira hasimu yabo eyazura mushanju itanina atano na mushanju inshanju ni 2 15 besani ya sako amagaragizi. Yes, my name is Joseph Kenya. I'm an artist, I'm a visual artist. Been playing Super 3 for a while. Then they called me, I picked my number, then I won 1M.
here we are. This 1 million, just use it in my purchase some materials as an artist, and also have a drink a little bit for the weekend. Yeah, man. Blessing. I said a hip hop, a hip it to the hip hop, and you don't stop the rock to the bang man boogie. Say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie beat. Now what you bang bang the boogie to the boogie. Say up, jump the boogie to the bang bang boogie. Let's rock. You don't stop, rock the rhythm that'll make your body rock. I said a hip hop, a hip it. Utamira kwa sauda erozo butwa mu shagama kandi hereza n'amano mubiri. Arvera sauda erakorwa mu black seed hamwe na rukaka eratamba mushisho gwa buri muringo kandi eroza no muntu. Pineapple sauda erakorwa mu nanasi hamwe na black seed eratamba ndwara z'amagufa zona hamwe n'efumbi. W kombucha sana erakorwa mu tangahuzi hamwe no mujaja era appetite yo kurya hamwe n'amani go mubiri. Okumanya birakiraho terera John Wick futayebwa harizira mushanje ibiri cyenda ni ibiri nshanje ni ibiri noti mukaga ninga noti mushanje noti mukaga nkaga nemwe atano ni 5 abiri na mushanje. Zamu n'amakuru banyuma y'amezi umushanjo amashomero go no mu Uganda gacingirweho ubwa hati government basize kugwikiriza okugarukamo gakigura bitho n'amashomero gamwe umurembo urwambarara garemerwe kwigura ahabwibura rya sente kandi hona nabagerizeho okwigura hona nabakorera ombuhinza mutima. Ahabiri 15 kwezi oku Government ikikiriza amashomero hamwe n'amatendekero gahiguruguna kwigura kubasa kushomesa no kutebekanisa beje ubona kuhendera imishomo yabo ahande ngo zitari zimwe. Ishomero ryaza kwigura ahabwa ubwo bwiro tubetumo bwa COVID-19 yazagaruka kwigura nafite kwa kubarine ebirasi bikumara ebina bikumara kureba ngo no basa kugira abana kugira distance ya meters. Echo kiri essential. If the class muzaziri inche notekwa kukoresa halls ningo koresa dining hall konko basetunga oburingwa bwa futi 2 kurga bwana kuzahanisha. Aha mashomero garukorenga bibiri nshanje mu town yambara city aminji gigwirweho bitu Trust Primary School na Vienna High School bo baremerwe kwigura habwo kubura sente government no bwerabe hira amashomero muganda gwa za maski eza bashomesa na beji. Then notekwa kuba omwishomero ryawo mu oyine ekitweta temperature gani nekwera kumanya ngo mwana temperature yaza yiguru nonga nayenda obuhwezi kurga abantu abakubyetegereza abatekano. So umuntu yatine temperature gani omwishomero atwikiza ngo open. Buri mwana wene ryo mwishomero no mushomesa no mukozi bataya kuba bashwara face masks. Umashomero agibwireho n'ebintu tebirije kandi umushomesa akazi heruda namwanje utwashanga katojo primary school muri biharwe yagira ngo nahatabeje ibinji bakiri mu byaro habwa bazire kuburwa sente ezo kubahumurusia hati oburemezo butwine abo kugira ngo amashomera gakagagatwire gacingire kandi intasiye kargaho abo ko mwabana nabwo ari government konka bazire bayembata mu mukono oshanga ngo ibintu bimwe byabone babyikorera abo kuba government ke kwa sente zo kushishomero ngwene problem hata yituyigurire ishomere ndikabandi shomesa abana abakora abakushomana bataha na nabakora aro makagabo hata yituyigurire twashanga ngo ito irishomero turukubasa kugira ngo leta abana bakora ki abakorwa mu kabo abana abakora ari abakandi bakera he namba abana bakora ki abana bo kutaha. Indwara ya COVID-19 kwihebarukaho abashomesa benji barabira umuntu akweta karebwaga na munonga bataraha mushara gwa government nkafaizo nyanzo mushomesa wabe harwe muzirimu okwari kushobora lockdown embera je tujise munyote badde nyangu kubange kikwataganya no bakyakulya oba kyakunywa ngabantu abalabu yade bayisa yote yatuyisiza bulungi kubanga mulimo gwafu gitwade tukola gwade gwa busomesa kati atokusanga ngo busomesa tetukyasobola genda ku masomero eyembera yade tukwata ngira buli muntu ageza ko kweyiya bucya bwayinzo kubawo abeji nabo bino kushemerwa bwanyuma yo kugaruka kushoma
bakatunga amasiko go kuhendera emishomo yabo. Intekateka ngo abantu kutwara temushango ahabo kuba ekihumuro kibire cyangwa munonga. So tubentu expecting ebyo kugira ngo abana nibatekwa kutwara bamwe nibaza kushwerwa abamwe nangwa nibaza kubura no makagabo tubarimo. Konkanyo nishaba abazire nishaba bashomesa nishaba bo bukiko abana abo twatungo mugisha bakagaruka amashomero tubareke bashome tubareke bakore buzo byabo ebyamuheru introduction ibintu byingi twabintu kwaza topics kare then stanka vision ya second term na third term kongo tuyomuka tutakufuna buri gushoma ninga situshomese topics turwaticha atugarukire then acyonje amashomero nyamwinjo bwa hatagakiremerwe kwiguraho kandi abeje bingi nabo babasa kuferwa imishomo yabo na munonga bishya batuyirenda gasha kwa damba wizera Damba government ya Uganda umukasheshekeri izoba yahereza amashomero mu district ya Bushenyi masks ziri kwingana emitwaro 26 ezo kubasa kuhereza abeje barya amashomero kandi agegirweho okushoma. RDC wa Bushenyi Joret Bemanya yarabura ba headmaster ahanshonga yo kushaba bazire sente za masks ezi ari kugira ngo mask nezabusha okuruga mu government. Gavumenti ya Uganda mukasheshekeri izoba yahereza amashomero mu district ya Bushenyi masks ziri kwingana emitwaro 26 ezo kuhereza abeje barya amashomero agigwireho kushoma. Abahati twaheza kuzereza abakuru b'amashomero n'abazitware bazereze abana b'amashomero. Masks zezi neza amashomero bona bani government bona nigaza kutungaho kandi nezabusha. Saur Rwamporo rukura amashomero mu Bushenyi yasima government abo kureta za mask sezi abo kuba beje bakahumurika batazine. Both primary, secondary and we shall also give tertiary institutions. The problem with the tertiary institutions as per the moment, they were saying the size may not, some of them are big, may not fit their cheeks. So they are giving them different sizes. Esande huira amashomero gona go mu Bushenyi shaka municipality gakatunga za temperature gano kurwumuzira kisana sanduhukire omuhururo yo kurwana sendware ya COVID-19. Yowe nkanye ntwire ni nyamba abantu nko muntu omwe konkamwe natinyizire ngure mi concentrating abantu ba municipality bagire nanye cyo bamfuna mu gihe kinashiyaringa nabo abo kuba emikago njukozire omuri Uganda na heru ya Uganda kandi ready kurete ntunguka abo kwanyoni njimanye ntunguka. Abashomesa batunga masks basima government. Ngwendo kuzitunga bakibayisanga abana twatungumisha go kwerinda endware ekwita ya COVID-19. Sima government abo kutereza ebya turaganise. Omugandi omu district yibanda amashomero nago gatunga za masks za government okurwana sa COVID-19 mu mashomero. Aba bahabwa ko baratendeka abana ko barashoma ubwo barukutomu nkore ngenderwa. Ubunanka bubiri obu buzomma. Then utakajuzwire please make sure ngo ibyara byawe nebiyonjo abo kwano wasa kugishisha no wasa kugicontaminatinga sorry then oshange wagitaho obukoko bwa covid wota nabiri umungano. Amashomero garkwinganiga na 5 ga primary hamwe na senior ngo gatunga za mask sezi kandi buri mwana nabarurwa mask 2 yagumazwire maskeji nyecuro ayu mu kitanda byami oxygen ne mburira na fera mu kitanda mushangara mwakozereki agangamire so nyecuro nagihamu ani ntubashaba numureba zirambere government of Uganda mbwenu ze expecting wakubazwirwe abana and only the teachers who are in education sector kandi kigendereirwe uzikora bati mbwenu tubashaba mutakazi hereza abanyokozara na nabantu bantu abana mbiye nabahire nanka masks 2 baramwana naziri buringire baramwana bayine kugera index nambaye so government hati yatwahirwa yatwongera izindi hatabaza gusiyena. Amakuru agagasha kwa Abraham Muganza na Timothy Mushabe. Mwebare abanyamakuru bitu twaza kumuraho natugaruka nagebye mzano. Baby Junior Jelly munywani witu ele rukundo ya mama eyoroli kandi nerinda emibiri yetu bulikire Baby Junior Jelly Baby Junior Jelly
chili na baby junior soap kunkeza kuba nabisapatayi babo baba bagiresire echama ina kaho karungi neyero by'imbiri yabo babyema bino businji netanga obuhere obukuretwa diaper kandi ninungi ahambiro gwomire no mubiro gurw'omuhindura ibikorwa movit extra mulondo nange kyakunywa kisufu abafere tebaguza omulondo no kwina kubaako kirungi tulumirirwa bulamu bwona amakago oligeza n'okikombako omubiri gukuba n'obutwa ne bufumuka mubiri guba bulindaala neyano bakunyoma n'akomawo kizibu kula obusimu kirungi extra mulondo gw'obawettanira balina n'akananansi akavumula lubyamira petayiti kajongerako okukololakolola n'okussa obubize endwadde zekasaanyawo kirungi extra mulondo basebo n'abanyabo munkirize mbanjurire Forest Breeze Hotel n'omwanya gw'okuhuumuriramu ogw'obuteeka buzima twine abakozi abatendekirwe kukwakira na n'omujinya twine oburaaro bw'omurembe kandi omu mwanya gw'obuteeka na n'ihorere twine bara y'omurembe erimu ebyokunywa by'omutaano kandi n'omwanya gweherire gw'okugashuriramu ebyokurya ebya buri muringo ebitebekanisiibwe abakugu biitu omu kuteeka oine enkiiko embaga eza birthdays baby showers baptism weddings ninga graduations twine conference halls z'okukoreramu workshops hamwe na gardens z'omurembe twine parking erikwemarira kandi security eruguruguru nitushanga Kakoba Road mbarra otakashyira Bishop Stuart University aha muhanda ugwaza ha Law Faculty esimu 0716 Forest Breeze Hotel Hospitality Redefined. Back it down. Stole kiki obulamu bugaanyi lwachokoze ebyokunywa bya bulamu masters bakaita lweza mulondo kajja kuza mu timing ozibukule sitro zonna emisuwa ate si kyokka kano bakaita bulamu masters kumbucha muzuri sana ssanyu ly'abakyala lweza mulondo ne kumbucha muzuri sana bisangibwa amaduuka wonna mu ggwanga essimu 0770 tunywe lweza mulondo ne kumbucha muzuri sana. Like the sound of life itself, Honor fresh fruit juice is refreshing and certainly satisfying. Honor juice is tasty, natural, and healthy. A taste of Honor will taunt your taste buds, leaving you in a storm of refreshment. It is splendid, a gift from Mother Nature to you. Time after time, sip after sip, crave the waves of pure fruit goodness, filled with a nutritious, healthy load. It comes in 2 luscious flavors, apple and mango. Honor fruit juice. Freshness you can taste. A product of the Reham family. Ombwire obu obwakazigizigi nekyamugasho munonga kumanya ebirukukwata amagara g'obwongo bw'abaana biitu kyendeeza amahurire agu barikureeba ahabw'okuba nigabaasa kubatiinisa kandi oyegendesereze oku orikugamba nabo ahabw'okuba nikibaasa kubateganisa oine kumanya ngu abaana baine oburemeezi bw'okuta oburuhe omu bigambo kandi obubonero bw'oburwire bw'omutwe nibutwara obwire buringwa kweyoreka omu baana gezaho kumara akiire n'abaana baawe omu bwire obu obw'oburwire bwa senyiga omu mwanya ogweherire hakire buri izooba tayo mutuma kumanya amagara g'obwongo bw'abaana baawe obutumwa obu nibukuhikibwaho aba minisitiri y'ebyamagara hamwe na Japan International Cooperation Agency. Alleluia jinga tea drink na Alleluia tamalaini drink ebyokunywa ebirikundwa kandi bimusire nibikolwa abakugu bonka Alleluia wanoyenda okuhangara n'amagara malungi bironda mu maduuka hona obigulire ebirikukibwaho aba Area Reflexology Health Solution and Nutritional Center ebirikukiraho teresimu 0773 03
Amakuru gitu agebye msano timu ya Chitara FC hamwe ne ya Kibuga Young zarara zetekatekere okubasa kuritanda umwanya gwo kuzo mu mpaka za Region nkuru eyo mpera ogwa Uganda. Timu zombiri nizibuganizo bari yanyincha kale omu finals za FIFA Big League Playoffs chaye Njero Technical Center omurubuyikwe kandi hona omusinguzi naija kwegeta ahare UPDF hamwe na MYDA FC ezarabireho kare okuza omu Uganda Premier League. Timu zombiri niziza kuzana finals nyencha kare bwa nyuma yo kusinga emizano yazo ya semi finals ebireho nyimwe bazihacishaye cya FIFA cya Njeru omurubuyikwe. Chitara FC yarukurgaho yuma kandi ejo ekire bwizobe singire yakataka FC yambare na gora mushanjara mukago mu kusimana na za penalty bwa nyuma ya timu zombiri kugwa makazi hatino tebere mutayiwe. Ahabwo busingu zobu abahagize ba Chitara FC yo mu ruhome abajagwize kandi borekera amasiko ga timu yabo kusingo mpira gwa nyencha kare korabaho kuzo mu Uganda Premier League season erukwije. Nyino kuikiza tugenda kutere goro 3-0 so tunakutama Super League inaitwa mpaka na lo geregereza na bamfana nyo mulingo ngo inabazali baitu bazayinemo nyarora na kibiboga mulingeza ine bagamye kiboge na biro tugenda kusinga nyo mukurora kwange omupira tujya kutere goro 2-0 kandi tumekimu tugenda kutera 3-0 ndize genda kutwika abusingizi kabalega Kibuga Young kutende kwa Richard Makumbe singire ndege University na goli shatu hariye mu semi final ya kabiri. Usually ya mama na videos z'abantu bo bakimanyi kati bagambe katasa twayise kata katulagate Kibuga. Otujita keyo kati nja kwaniza KCC kwana bade kubina kwede bayina mane mugamba nti fixture soka tuwe KCC. Botuva kwa tuze kuva ipa. Kati tujye kwaga tuli ready okubaga tuli ba amaanyi. Okusinziira ku mpira nga bwe twasambye eggulo kiera kikulaga nti twabadde tweteeseteese bulungi kubanga timu gye twali tusamba mbejje yakava mu kibinja era twabadde tusuubira okuba nti challenge ennene nnyo era ne bwe baatuteebye kale naye okusinza bwe nabadde ndaba kuba baatuteebye naye nga approach yaabwe teyabadde positive nga bwe nabadde nkisuubira. Timera singe neija kwegitaha ya Maida FC hamwe na UPDF FC zarabereho bwa nyuma ya league kwemereza bwahabwo burwire bwa COVID-19 kandi era singe neija kwegitaha kataka hamwe na Ndege University okugaruka mu FIFA Big League. Abwa TV West Alogias byamukama. Webare Alogias byamukama ngo twatwinire omu makuru geto agabye mzano kandi ngo gatsiya muherwa gacencire ahabwe kireke n'uwamanya Serena Brian Sande na timu ya gacencire tukusimba munonga abo kuba nitwe murare kurunje. Okombere bane kuchibwaho kituzi Heres Drink Fresh Uganda Limited Besania Sacco hamwe n'aba RN Interiors. Program okombireba yes RN Interiors baresire ebintu bisya kuruga hero nyenda nkugambire